Ну и, как всегда, перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Аж расчел. Я писал или я писала. Аж расчел. Аж расчел. Аж vakar rašiau laišką. Я вчера писал письмо. Aš vakar rašiau laišką savo draugui. Я вчера писал письмо своему другу. Aš vakar rašiau laišką savo draugui. Aš rašiau. Я писал или я писала. Aš rašiau. Aš užvakar rašiau. Я позавчера писал. Aš užvakar rašiau ilgą žinutę мамой. Я позавчера писал длинное сообщение маме. Aš užvakar rašiau ilgą žinutę mamai. Aš užvakar rašiau ilgą žinutę mamai. Tu rašei. Ты писал или ты писала. Tu rašei. Tu vakar rašei atsakymą mokytojui. Ты вчера писал ответ учителю. Tu vakar rašei atsakymą mokytojui. Tu rašei. Ты писал или ты писала. Tu rašei. Tu ryte rašei laišką. Ты утром писал письмо. Tu ryte rašei laišką savo broliui. Ты утром писал письмо своему брату. Tu ryte rašei laišką savo broliui. Jis, ji rašė. Он писал или она писала. Jis, ji rašė. Jis vakar rašė laišką kolegai iš darbo. Он вчера писал письмо коллеге с работы. Jis vakar rašė laišką kolegai iš darbo. Ji visą savaitę rašė naują книгу. Она всю неделю писала новую книгу. Ji visą savaitę rašė naują knygą. Ji visą savaitę rašė naują knygą. Mes rašėme. Мы писали. Mes rašėme. Mes vakar vakare rašėme. Мы вчера вечером писали. Mes vakar vakare rašėme tekstą pamokai. Мы вчера вечером писали текст для урока. Mes vakar vakare rašėme tekstą pamokai. Mes ilgai rašėme žinutę mokytojui. Мы долго писали сообщение учителю. Mes ilgai rašėme žinutę mokytojui. Mes ilgai rašėme žinutę mokytojui. Jūs rašėte, вы писали, jūs rašėte. Jūs vakar rašėte laišką директорui. Вы вчера писали письмо директору. Jūs vakar rašėte laišką direktoriui. Jūs vakar rašėte laišką direktoriui. Jūs anksti ryte rašėte pastabas сочинения. Вы рано утром писали заметки в тетради. Jūs
anksti ryte rašėte pastabas sąsiuvinyje. Jūs anksti ryte rašėte pastabas sąsiuvinyje. Jie jos rašė. Они писали. Jie jos rašė. Jie vakar rašė. Они вчера писали. Jie vakar rašė žinutes draugams. Они вчера писали сообщения друзьям. Jie vakar rašė žinutes draugams. Jos vakare rašė laiškus šeimai. Jos vakare rašė лайшкус шеймы. Они вечером писали письма семье. Jos vakare rašė laiškus šeimai. Ką tu vakar rašei? Что ты вчера писал? Ką tu vakar rašei? Aš rašiau laišką draugui. Я писал письмо другу. Aš rašiau laišką draugui. O ką ji vakar rašė? А что она вчера писала? O ką ji vakar rašė? Ji rašė knygą namuose. Она писала книгу дома. Ji rašė knygą namuose. Ką tu vakar rašei? Aš rašiau laišką draugui. O ką ji vakar rašė? Ji rašė knygą namuose. Aš rašiau, я писал или я писала. Aš rašiau. Tu rašei, ты писал или ты писала. Tu rašei. Jis, ji rašė. Он писал или она писала. Jis, ji rašė. Mes rašėme, мы писали. Mes rašėme. Jūs rašėte, вы писали. Jūs rašėte. Jie jos rašė. Они писали. Jie jos rašė. Aš rašiau. Tu rašei. Jis, ji rašė. Mes rašėme. Jūs rašėте. Jie jos rašė. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš rašiau. Я писал или я писала. Aš rašiau. Aš rašiau. Aš vakar rašiau laišką. Я вчера писал письмо. Aš vakar rašiau laišką savo draugui. Я вчера писал письмо своему другу. Aš vakar rašiau laišką savo draugui. Aš rašiau. Я писал или я писала. Aš rašiau. Aš užvakar rašiau. Я позавчера писал. Aš užvakar rašiau ilgą žinutę мамой. Я позавчера писал длинное сообщение маме. Aš užvakar rašiau ilgą žinutę mamai. Aš užvakar rašiau ilgą žinutę mamai. Tu rašei. Ты писал или ты писала. Tu rašei. Tu vakar rašei atsakymą mokytojui. Ты вчера писал ответ учителю. Tu vakar rašei atsakymą mokytojui. Tu rašei. Ты писал или ты писала. Tu rašei. Tu ryte rašei laišką. Ты утром писал письмо. Tu ryte rašei laišką savo broliui.
Ты утром писал письмо своему брату. Tu ryte rašei laišką savo broliui. Ji rašė. Он писал или она писала. Ji rašė. Jis vakar rašė laišką kolegai iš darbo. Он вчера писал письмо коллеге с работы. Jis vakar rašė laišką kolegai iš darbo. Ji visą savaitę rašė naują книгу. Она всю неделю писала новую книгу. Ji visą savaitę rašė naują knygą. Ji visą savaitę rašė naują knygą. Mes rašėme. Мы писали. Mes rašėme. Mes vakar vakare rašėme. Мы вчера вечером писали. Mes vakar vakare rašėме tekstą pamokai. Мы вчера вечером писали текст для урока. Mes vakar vakare rašėme tekstą pamokai. Mes ilgai rašėme žinutę mokytojui. Мы долго писали сообщение учителю. Mes ilgai rašėme žinutę mokytojui. Mes ilgai rašėme žinutę mokytojui. Jūs rašėte, вы писали, jūs rašėte. Jūs vakar rašėte лайшка директорui. Вы вчера писали письмо директору. Jūs vakar rašėte laišką direktoriui. Jūs vakar rašėte laišką direktoriui. Jūs anksti ryte rašėte pastabas сочинения. Вы рано утром писали заметки в тетради. Jūs anksti ryte rašėte pastabas sąsiuvinyje. Jūs anksti ryte rašėte pastabas sąsiuvinyje. Jie, jos rašė. Они писали. Jie, jos rašė. Jie vakar rašė. Они вчера писали. Jie vakar rašė žinutes draugams. Они вчера писали сообщения друзьям. Jie vakar rašė žinutes draugams. Jos vakare rašė laiškus šeimai. Jos vakare rašė лайшкус шеймы. Они вечером писали письма семье. Jos vakare rašė laiškus šeimai. Ką tu vakar rašei? Что ты вчера писал? Ką tu vakar rašei? Aš rašiau laišką draugui. Я писал письмо другу. Aš rašiau laišką draugui. O ką ji vakar rašė? А что она вчера писала? O ką ji vakar rašė? Ji rašė knygą namuose. Она писала книгу дома. Ji rašė knygą namuose. Ką tu vakar rašei? Aš rašiau laišką draugui. O ką ji vakar rašė? Ji rašė knygą namuose. Aš rašiau, я писал или я писала. Aš rašiau. Tu rašei, ты писал или ты писала. Tu rašei. Jis, ji rašė. Он писал или она писала. Jis, ji
rašė, mes rašėme, мы писали, mes rašėме, jūs rašėte, вы писали, jūs rašėte, jie jos rašė, они писали, jie jos rašė. Aš rašiau, tu rašei, jis ji rašė, mes rašėme, jūs rašėte, jie jos раще. Спасибо вам, что вы смотрите, и если вам нравится, что мы делаем, подпишитесь на наш канал.